Era Radyoyu Dencigela. جنابندان اوچه رادیو دنگ گل دم باش ایرو 11 آذر 2025 سهشم لبروکسل ساعت 12 لآمده 14 گدارن هجام بولتانا روژه پیشکش بکن دست بک چند سرنوچه اینمه پارێزەران ji bo dîtina rêberapo serlêdan kirin. Hevdîtinên Dem Partî a bi partiyên siyasî re berdewam dike. Mazlûm Ebdî û Colanî peyman îmza kirin. Êrişên li ser Tişrîn û Qereqozaxê zêde bûn. HPG li ser êrişên artêşa Tirka dagirker daxuyanî da. Li Arjantinê lehî rabû herî kêm 16 kesan jiyana xwe ji dest da. Gudarên hêjan hajî berfireyan û çeyên me. Parêzeran ji bo dîtina rêbera serlêdan kirin. Ji parêzerên Büroya Hukukiyat Sed Salê Raziye Öztürk, Rezan Sarıca, Mazlum Dinç û Faik Özgür Erol ji bo karibin rêbera bibînin serî li dozgeriya Komarê ya Bursa û Müdîriyeta Girtîgeha İmraliyê dan. Parêzeran her wiha ji bo dîtina muwekîlên xwe yên din ên li İmraliyê Ömer Hayrî Konar, Hamilî Yıldırım û Weysî Aktaş jî serlêdan kirin. Hevdîtina li gel devayê. Devê ji bo aştiyê pêngavên hewce werin avêtin nexşerê hebe. Hevserokên Dem Partî Tûlayê Hatim Oğullarî û Tuncer Bakiran piştî hevdîtina li gel MHP û CHP li navenda giştî ya Partiya Deva ya bi serokê giştî Alî Babacan re hevdîtinek pêkanîn. Piştî hevdîtinê civîna çepemeniyê ya hevpar hat li darxistin. Di civînê de destpêkê Alî Babacan axifî û ev yekanîn ziman. Çareserî zahmet e. Tu kes bi awayekî amade pêşkeşî kesî nake û divê bi awayekî giring were nirxandin. Lêbelê em weke Partiya Devayê piştgiriyê didin îhtimala aştiyê ya herî piçûk jî. Ji xwe me ev yek hê di roja ewil de diyar kiribû. Em hê li ser fikra xwe de. Hevserokê Dem Partî Tuncer Bakiran jî axaftin kir wiha got. Ne tenê siyasetmedar civak bi xwe jî êdî dibêje bila li vî welatî demokrasî hebe û bila herkes bi rengê xwe weke welatiyên wekev bijî. Ev bank jî têkildarî van yekan e. Ji bo ku ev bank were biciyanîn weke Dem Partiyê em ê pêvajoyê li gel dînamîkên civakî yên din jî birêve bibin. Hêvî dikim em di dawiyê de bibînin ku bank vegweriye pêvajoya aştiyê. Em ê bi vê bangê aştiya ku li vî welatî tê hêvîkirin pêk bînin. Mazlum Ebdî û Colanî peyman îmza kirin. Fermandarê Geştîgê Hêzên Sûriya Demokratîk Xesedê Mazlum Ebdî û Serokê Desthilatdariya Nû ya Şamê Ahmet El Şara peymanek ji heşt xalan îmza kirin. Xalên ku hatine îmza kirin wiha ne. Bêyî ku li ol û neteweyên gelên Sûriyê bên di nava hemû pêvajoyên siyasî û saziyên dewletê de bi awayekî erkdarî û berpirsiyariya wekev temsîl bikin û mafê wan bê misoger kirin. Civaka Kurd, civakeke xwecihî ya dewleta Sûriyeyê û dewleta Sûriyê hem welatîbûn û hemû mafên destûra bingehîn misoger dike. Li seranserê Sûriyê agiribest bê ragihandin. Hemû saziyên sivîl û leşkeriyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê deriyên sînor, balafergeh, qadên petrol û gaza xwezayî entegreyê rêveberiya dewleta Sûriyê bên kirin. Sûriyeyê ku ji cî û warên xwe hatine derxistin, wê vegerin gund û bajarên xwe û ji hêla dewleta Sûriyê ve bên parastin. Tekoşîna dewleta Sûriyê ya li dijî bermahiyên Esed û hemû metirsiyên li ser ewlekarî û yêkitiya wê werin desteserkirin. Em hemû gotinên nefret û hewlên belavkirina fîtne û bangên ku dibendiyê dixin navbera hemû pêkateyên civaka Sûriyê red dikin. Komîteya Rêvebir ji bo pêkanîna peymanê herî dereng heta dawiya salê xebatên xwe bidomînin.
پیمان دنافبر ریوبری خواسر و حکومت سوریه ده تیچواتهی. دنافبر فرماندار گشتی حسد مظلوم ابدی و سروک حیات تحریر الشام هتشه احمد الشارا هفدیتن هاتن کرن. پشتی هفدیتنه هر دو جی درکتن پیشبری کامرایان و خصوصین لسر هف کربون امضا کرن. لیباله هنک در دور ایداد کن که بریارا و پیمانه تاوی گلندن نهاتیه داین. لیبریا و هفدیتنه ریوبریا خواسریا دموکراتیک تاوی مظلوم ابدی به ولاتین درزی، سوریان، ارمن، نصایری، علوی و گلندن این هرمین دبن ریوبریا خواسر ده جویان. ده هفدیتنه ده وان گل و کومن باوریان پیشنیار داخواز و نیرین خواه پاروه کرن. رایدارین ریوبریا خواسر جی اف یک به یک لجم خواه نویساندن و چارچوبه یک آماده کرن. هر اوها ده چارچوبه داخوازا گل و باوریان ده اف مطابقات هات امضا کرن. چافکانیان تکلداری پرسا واتیا مطابقات چیه جی اوها برسواندن. تی واتیا کو مدل جیان هفپارا ریوبریا خواسر ده لسوریه درزی خریستیان نوسایری و علویان جی بگره ناف خواه و لتواهی سوریه وره تمثیل کرن. ده افدیتران ده شرط اول ای رایدارین ریوبریا خواسر اف بکو کمکوشین لدیجی علویان بین سکراندن کسین بونه سدما کمکوشیان بین تثبیت کرن. ایرشین داگرکریین سر تشرین و قرق اوزاقه زیده بون. نوان داراگاندن یقه سده بیلانچویا شر آ 24 ساعتین داوی اشکره کر. داکیانی بوی رنگیه. دولت ترکا داگرکر و چهته نوی ایرشین خواهین هوانه لسر حرم باکور و رجلات سوریه زیده تر کرن. دوهل گندوارن باجار سرین کمکوشیک پیکانین و ده انجام ده 3 زاروک بون قربانی. اینیا قرق اوزاقه. دولت ترکا داگرکر دوهل گندن جرف آ باجارو که سیرنه یه باشور کوبانه کمکوشیک پیکانی. بالافرکه به مروف لگند مالک سیویلان بومه باران کرد. ده انجام بومبا بارانه ده زاروکک شهید بو و 2 زاروکندن بریندار بون. دولت ترکرش اینخواه لسر گندوارن تینا، جادا، برهسو، غسق، دکان، ملها، سنا، گریسوه و خرق وزاقه به اوبی سنگران، تانک، روکت و هاوانان به زیدتری هفته گلایان توپاران کرن. جبر توپاران زرارن مزن لمال و ملکن سویلان بون. هر اوها بالافرکه به مروفا داگرکران روژاوه خرق وزاقه توپاران کرد. ده انجام ده زیانین مادی چه بون. اینیا بنداوا تشرینه. دولت ترکا داگرکر و چهته نوی شوا دوشمه گندوارن باشور و باکور بنداوه به اوبوسان توپاران کرن. جبر توپارانه گلک مال شوتین. بالافرین شرجی لدردور بنداوه ریزه ایرش پیکانین. ده ساعت نیورو ده ارتش داگرکر و چهته نوی به اوب سنگران و بالافران آوایین کارکران این گریدای بنداوه و هره مندن این گندوارن بنداوه کرن هدف. ده انجام ده زرارن مادی چه بون. ده توای روژه ده بالافرین شر و ین به مروین دولت ترکا داگرکر لآسیمان کوبانه ای نیسا و گندوارن ویگریان. فدراسیون گازیان تکلداری پیواجوی ریزه جوین لدارخستن. جهلا فدراسیون گازیان باکور و رجلت سوریه دوه لحسکی رقا کوبانه دیر کوشه داده ریزه جوین لدارخستن. گل گازیان شر بشتاری جوینه بون. ده جوین دهاتا گوتن که جبو چاره سرکنا پرسکره که نه سوریه دوی پارادیگمایا ریبراپو بهتر وره پیش خستن. او تکلداری و مجاری پیوشت تواهی پیکاتا این حرم ورن سر وقت کرن. گازیان بالکشان سر برخودانا بمهان یا لبنداوا تشرینیجی. گازیان شر ایرش و کمکجین لهمبری خلق سیویل این لپراوین سوریه جی شرمزار کرن. هر اوها هات دیار کرن که دوی جبو پاراستنا شورشا باکور و رجلات سوریه تکوشین زیده تر وره خورد کرن. ایرشین ارتش ترکا داگرکر به نوبر دوام دکن. نوند راگاندن و چفمنیا هپگی لسر ایرشین ارتش ترکا داگرکر این لسر هزینگیری لا داخیانی اکدا. داخیانی به رنگیه. ایرشین به بالافرین شر
ده آداره لحریم خاکور که قادم برخودان ین شهید شریف و گوشین دو جران لحریم گار قادن گرگشا درش هفته باخ یک مال دشتا کفیا گر زنگل هشت جران لحریم متینای قادا برخودان یا بیشیلی جارکه لحریم شهید دلیل روژاوای زاپه قادا برخودان یا گر جودی جارکه بگشتی 12 جران به بالافر شهر هاتن بومبه کرن 11 آداره لحریم خاکور که قادم برخودان ین بر زینه سنین گوشین سه جران لحریم گار قادن یک مال او سیدار دو جران لحریم شهید دلیل روژاوای زاپه قادا برخودان یا گر جودی جارکه بگشتی 6 جران به بالافر شهر هاتن بومبه کرن ایریشیم بچک انگران توپو آبوسان نه آداره لحریم خاکور که قادم برخودان ین بر زینه کنده کولا 8 جران لحریم گار قادن گر زنگل زیفک درش گرگاش سپیندار مش 52 جران لحریم متینای قادن برخودان ین سر متینا شلاز بیشیلی 63 جران لحریم شهید دلیل روژاوای زاپه قادن برخودان ین گر آمدی گر بهار 206 جران بگشتی 329 جران بچک انگران توپ و ابوسان هاتن بومبه کرن ده آداره لحریم خاکور که قادا برخودان یا لولانه جارکه لحریم گار قادن گر زنگل یک مال کانیسار که گر رشید درش گرگاش مج 54 جران لحریم متینای قادن برخودان ین سر متینا بیشیلی 33 جران لحریم شهید دلیل روژاوای زاپه قادم برخودان ین گر آمدی گر بهار 252 جران بگشتی 340 جران بچک انگران توپ و ابوسان هاتن بومبه کرن 11 آداره لحریم خاکور که قادم برخودان ین گوشین دو جران لحریم متینای قادم برخودان یا سر متینای 7 جران بگشتی 9 جران بچک انگران توپ و ابوسان هاتن بومبه کرن پیروزباهی به جوش و واتدار به برنامه کتایبه تا گریلا دست بکر. دیدیمن این پیروزباهی دته دیتن گریلا به کلجان و جوش آمده کاریان دکن. گریلا که روی هف به پوشیان دنخومینن به کن نشانه یا سرکتن دکن و جتونل شهر بر بخادا پیروزباهی ودچن. لبر ستران کردی درشمین بجی سر و کافو بلنده به. لقادا پیروزبایی دا خفتن آنده روژا جنین کتکارین جهان تسلاف کرن و دلسوزیا ریبر آپو و جنین برخوده رت نشاندان. پشره گریلاین جن به هفره سترانین کردی دبیجن و گوونده دگرینن. هشتادار پیروز ده. هشتادار پیروز ده. سعیدم هشتادار لبرتین هموجین جهان هموجین کتکار پیروز دکن به مناسبت روزه یعنی سعیداشی سواکی هموجین مسابقه یعنی حوالی جنگل هردو کنگون انا بيجي وقت صلاة الجن نجي لبرتيرة وش هموجين هذا لگند سرگبرا آگر نوروز هات فیخستن. نوروز ای سال ویل هشته و نه نوا دان به پیروز کرن. لسرانسری جهانی دل هزاران باجار نافچه بازاروک گند و تاخان و آگر نوروز به ویخستن. دکلراسیون پیروزباهی نوروز و ده 11 آداره ده لآمد و استنبول به همدمی وره را گاندن. یکمین آگر نوروز ای سال ده 12 آداره ده لنافچه لجه یا آمده به ویخستن. بریا باوی که فرمی آگر نوروز به ویخستن گندین گند سرگبرا یا نافچه بسمیله آگر ویخستن و لدور آگر نوروز گووند گراندن. جه مجلس دم پارتی راپورا قیوم همو خبات هاتن سکناندن. راپورا مهانه یا قیوم که جالی اندام مجلس شارداری دم پارتی و هاتن آماده کرن هات اشکره کرن و دبیجه قیوم پلان ایمار ین جبو تاقین کالجیک شمسی بی و سیران تپه بدال کرد.
به بطال کرنا پلانا ایمار را کارین جبو وستان تاخا جودت پاشا یا ریا آرموشه، تاخا شابانیه یا آرتمته و تاخا عبدالرحمن غازی یا تاخا توشبای هاتن بطال کرن. پروژه و گوستنا ریا حسینی جی هات بطال کرن. لگل وی بریاره خبادا تثبیت کرنا آوائین خساردیتی جی هات بطال کرن. در راپور دته گوتن که قرصین زمان ین کردی، فارسی و انگلیزی جی هاتن بطال کرن. لگل قرصان پرورده یا کنسرواتوار جی هات بطال کرن. خیوم لینرینا جبو کسین کال و پاقشی مالاوان جی دایه بطال کرن. لگوری راپوره پروژه گند جنان که ولتاخا بارداک جی لسر قادک 128 هکتاری باهاتانا چکرن هاته بطال کرن. به بطال کرنا گند جنان چاندنی و گل کارگین وکه تفنا میری تاییج و خالیان هاته گرتن. قارتا جواکی که جن سوده جدگرین جی هاته بطال کرن. در راپور ده گوتن که ایحالین بناسازی جی هاتنه بطال کرن. ایحاله آوا و خوارنه یا 63 تاخو گندان جی هاتنه بطال کرن. ستیو رایس بو سرک کوما دوستانیا کردان آ پارلمانتو یا انگلستانه. جه سروکاتیا کوما دوستانیا کردان یا پارلمانتو یا انگلستانه ره که چند مهان بریانا هات آوا کرن. پارلمانتر هرما اختر جه پارتیا کارکران ستیو رایس هاتل بجارتن. ستیو رایس برسف دا پرسین روزنامه وانانو گوت آرمان جامعه سری ده انگلستان شوپاندنا روشاگل کردیا جواکی آبوری و سیاسیه. بگومان تکلداری ویه که امید سیاست انگلستان دجی روشا کردان بینن زمان. آرمان جامعه و که دناوا پارلمانتوی ده تکلین لگل کردان خورد بکن. بسایا ویه که امه به همو کردن لروجلاتا ناوین ین لعراق، سوریه، ایران و ترکیه را بکوه ناوا تکلیان. رئیس دیار کرد که اوه دناوا دستلاتاری ده گریدایی وزیر برپس روجلاتا ناوین افریقای باکور، پاکستان و افغانستان و سوریه جنیز و بشوپینن. یک جه فرماندار یه پیجه شیلان شورش دیار کرد که به هر آوایی شهر به هر آوایی مشاندن لبلی به تایبت لسر پرا قره قوزاقه مشاندن و گوت وکه شروانن یه پیجه و بسک نخواه شورشگری یا لهمبری دجمن چه ده ببلابه به امه نهیلن بکه و آخامه. جیهان بزانه یعنی دمکی درج شرط مشاندن به هر آوایی مشاندن تایبت لسر پرا قره قوزاق وکی که دعنیا شر دم جو خود گرن یعنی به هر آوایی ده دجمن توپا باران بیک دینه به هر آوایی ده جی دخوازه پرا قره قوزاق جیش دست ما بگره اما ام بخواه که شروان یه پجه سکنا خواه شورشگری تایبت لهمبر وی دجمنی یعنی چه به بلا بفه ام نهل بکن آخامه بکر داگر بکن و حیان هاجی بهیزا شروان ما و بهیزا گلی ما جم دکارن لستر پیا بسکنن جی و حتان هاجی آستاکی بلنجی تیمشاندن و تایبت داگر کریا ترک حتان هاجی یعنی رغم کبتو بباران خواه او قاسی دیده شغلاندن یعنی بهر آوایی جی دیده مشاندن چتای دولت ترک و هم بخواه لوی درجه خود دگرن چه دبه بلا بوجی ام ناهلم کو بکار بکه آخامده لوی دمیده جی یکو هشتی هیزا ما مورال ما معنیت ما بلند بوه یک جوان گلی مایه و از راستی بیجم یعنی تایبت وی داوی دجی مرحی گلی شرش و رشگری دید وی داوی دید راستی حتی کدری بجی امی شر بکن هیزا ما پشتا ما جی گلی مایه اسرائیل لدرای ارشین هوایی پیکانین. ارتش اسرائیل شوا سشم داخیانی دا و را گاند که ده توای شویده ارشین هوایی لباشور سوریه پیکانینه. ده داخیانی ده افتشی هاتن دیار کرن. لباشور سوریه چک و تجهیزات لشکری یا رژیم سوریه و قاد نوین فرمانداری و لشکری جهاتن هدف کردن. نویندا چافدری ما فمرو وانا سوریه سور دیار کرد که
پلاتفورمین چاودێریê û tank jî di nav de li dijî çeperên leşkerî yên aîdî artêşa Bereya Beşar Esad hevde êriş hatine kirin. Li Arjantînê lehî rabû herî kêm 16 kesan jiyana xwe ji dest da bi sedan kes jî windane. Piştî karaseta lehiyê Serokkomar Javier Milei ji bo 3 rojan şîn ragihand. Milei daxuyanî da çapemeniyê û got hemû yekîneyên hikûmetê wê divê dema bi êş de alîkariyê bikin. Şaredarê bajarê Federico Susbielsi ragihand ku lehiyê nêzî 3 milyon euro zirar daye. Li bajarê Bahiya Balanka hejmara kesên jiyana xwe ji dest dane bû 16 kes. Rayedarên herêmê îxbarên zêdeyî 100 windahiyan jî dan. Gudarên hêja hatin dawiya bültena xwe dem baş.